Oi, we bring a date. Welcome. Ita. Malu ya.
chia thuyền đã chia quanh về nên lên vô địch nó bung đã thun thuyền thun nó Paulo mà thui lì bung đã Ephesos chapter row mọi chia để chúc chúc à gu đơn như chúc thia amen câu hỏi với lợi thịnh Where did they jump? Ukawe ber topi on chiweto na karai kon kwa waj ukaka yewe ka chatin chi chang de loy de epinyo de loy de bandida de rieda lir de jonge lui ne wet kare wili ukek kemane ke ye wo ke chang ne kai ne ko de wop kudenom kuyu ya mit ka up ne chogda shimenaranda kunyale ene kai de pyo kunyer ne niedi den yer wonyar te chiwo chato ne karai ko e ke wo pir wona kristo e atie yene ke wo lo ku jor wo wona ye ku cho wonyu wona ye de antonial ne kristo be bangu di de na tie nyuot nerun chimene kaiden koyen pyo en wok ne kresoi tie yen ko walwon gam ku kache wawapai ewa ya myo de nyali ache kedel way de koch kalgaran brole wawaloy ne yekene wawaloy kene ye chawane ye chu krisoi wo ya lu ya pyat ne loy kin ya le jwer wo won bi wo ya chatin chetwe a che koiten kane wede nyali Hallelujah.
Buddha. Aku kau di dia, kau ping cera ulpet. Jadi aku kan ber, ulpet ki John kita ke gor, John kapten dia, kau cera juk cera kuman, aku tentir aku tuk, kuman ping. Pambot ketedongan kungan naran kerapam wilpiat ci John jitiega gor John chapter diak gocher chuk cher kungan guten tero gutuk wabla buka chin manon ci mode kror janyal rokit en ke chok chang benu winderan dil ni jonyal Beran, ia gam, bea cuag itu. Kubaya nang pir ater. Nyalik, ekonyar nepinum. Kumya ekoj wantung den ebobe. Beran ia gam, bea cuag itu. Kubaya nang pir ater. Nyalik, eki wenda tu nepinum. Bekoj ke pinum beluawai. Etu bekoj beluak. Ran iya gam acil luwei ran jie negam acitul ne luwei negam kine negam nerin kawantung bobai den yalik kukin kuyakini kukin luwei yer tiben mepinam kukaj anyar chol Arit, ne loy raiden, yek loy, ranben, yek piat, loy, ranben yek rai loy, man, kuci ben, neger, doge, loy de, biawai, Quran, loy, ben, nanger, beloy de, ya nyuat, loy, nenalik. Kietweng, kuciedero, aku iten, kakak kawil kenyalik, lek.
Penya jele fine well in 1 minute kuto